Amen. Dumelang botsadi. Buka ba mpitsa Sholo Moaisi. Maina a me ke o tla disa Nelson Moaisi. A Sholo ka dipata. Ke di go ka disa ba retso. Lela gale a go mona pelo le ke dina nang. Na o me be nga ba retso ke nna ka ke buile ke tla le ngathela ka tsamo ya rona le se re se utlwileng gore re tse go tsenaga ka ebile bontsi wa batho ba utlwediwa mo maranyaneng e ba tsenya motswako ya gala ka bokhutshwane ga ke na go nna moleele bana ba rona ba sokotse ba gaetsho go batla re ba dia tota go batla dibuitse tsa rona di re tlatla 2 minutes nna ba gaetsho ka di 19 tsa kgwedi ena motlogolo wa mekutlo o nteleditse ne ke le go tirong ga borone ne ke chaisa motshegare ka 2 utlwe kholo e tsena yala antarankele kana mapodisi ba ntse ba le fa a ba bua gore go iragetseng go fitlhetswe lesang le ngwana ba lepeletse mo setlhareng ke na ka tswa ho ne ke santse ke thusa ngwana wa sekolo ebile na ka tswa ho ka motlogela ka tsamaya ka leletsa my sister Mamotso Matshukudu ka mmotsa mmifuka ya nthare ke ka ko sebele ke ra re kopanne go lapeng go blockade ke tsena ga lapeng ga ke nna nteng a phase 4 be ke latlha dio tsene ke di tshwere e be ke fete be ra kopana le ena my sister ke fetetsang ke metse mo lapeng ka mmolella matlhotlha pelo ona ngolo na mpolella ya no botsadi ke emeletse hana ka tsa tshotso re ke emela ka Saturday bosigo ne ka emela le sware ra go bana ba na ka kopantsala ke Christopher ra tsa marotlhe ra maung re tswa tsena go maung ka Sunday phakela ka 6 re letse mo baseng mme go tsena go maung kwa re letse go maung Sunday re tlhotse go maung ka Sunday hey no go le bokete ba gaetso from Monday the whole week re tshwere bothata re golagane le kutlo re golagane le Chrissy le Ragompho le re go bapeleno ke re ba re ka le sego re tswa kopana le ene ke malome a go bo Ragompho sa re golagane le ya ka re le batlhano yana ne re tsoga phakela mo lapeng re bona mo lapeng bosigo le go ja re sale mela tota ka bokhutshwane ba gaetso ra feletse la bofelo bana ba rona ba go tla ba pathologist from go tswa ga borone a kopana le pathologist e ko maung ka tsatsi la boraro ga madua tla go tswa re ntse re tshwaragane le masedi ba maung ba re thusa ka lerato tota mme hela ka bokhutshwane la ba gaetso bana ba rona ga ba ikaletsa ka ne go buiwa bana ba rona ba ketekilwe ba matsadi a le bona ba riana ba biditswe ba bolelwe ka go khamiwa segarana se se tsa bana sa go bapega mo setlhareng yaanong ke yone kganyene ke batla gore ke tlhatswe ne tlhagale mo di-Facebook gore bana ba ikaleditse bana ba kalediwa ba gaetso yaanong re o santseng a belela gore o bolele bana ba ka ke rago ngwane o monyenyane one o santse le mo diatleng tsa mapodisi mo diatleng tsa mapodisi o a phierile ka la bone re tswa mo go ene o a phierile na bolelwa melato ya gagwe gore bana ba gore ba ikaleditse rra ba gore mo tswa ke re ke mo fitlhela ba so mo lapeng e bo ba tsaya ka motlhala o bo re mo fitlhela ba kaleditswe mo setlhareng bana ba ga ba tlhokagala lesola la go ikaletse bana ba bolailwe ba ketekilwe mmele otlhe o na le mo tlhogong ke matsadi a la mo go lesang mme ebile gape go supa le gone gore go na le kiteo tse dikgologolo le tse dintšhwa go ya ka ba bongaka yaanong ga ke batle bua sepe se sentsi ba gaetso ke tlo kopa re ba reye goreng a tsweledise ke ene re ba reye malome a go borrago dumelang bagolo tiro e ne le ko mangwe e bo e ne le setlhogo se se utlwang botlhoko
ro buang ka ene wa ditiro tsena go tswa ko kgaolo e bidiwa go te Totome re na ra emela ra go police ya kopa gore re kopa go mmona nya mapodisi ba re letla ra mmona ya re ba ga tsoma go tsang botlhoko ga ise do tsutle ke gara go tsa dilwana tsa musiko lapeng ne le mathata ntwe le tlhaka-tlhakane mo le go tsa botlhoko mo ile gore le gore ke sort of bachelor pad ya no ruma tena le toilet mo teng go supala gore ngwana rena na itlotlela mo toileteng o ene se ganka sentswena e kgonne go roba le batilena a molatela mo ya no mo go tsang botlhoko bana ba re tswa bolelwe ka tsele e tshwana ngwana o thwese gore before ba khama o ba iteile ka seng mo phatleng mo le goreng ile go ra re o le gawa a ba go itangwana ka sosio ga tswa bone o se ganka se a ba khama a batla go meka sure a ba tlhokahetse tiragalo e diragetse ne le atela bone ka bo 8 bosigo ga tswa go ene se ganka se ne be se ipisa kerekeng ga sna go bakaletse kana ba re tota maung ke mophane mme go a tswa go bakaletsa teng le lona ga le ka bona mophane wa teng ke mo le re ga le motho ikaleditse kana ga o raga nke ba o robile ke ra ke lebeletse o itia ya mme ya se re se ira ga tswa kerekeng champa gore na iteile a re e tla re ga a le go kerekeng bangwe ba bona ya modimo o mogolo e be go sena ba bona go itlhela phakela ba la botlhara o tsena mo lapeng o ipitsa ba mo lapeng go tsa o nna se mamo kae ba le ba moraga ga le se mo e ntse lene ya maungo motlhaba re gore ga tshwa le botse borra motho mo re ga o tsamaya motlhaba go ka timela nya kwa o latela motho fa re go bona gore se mamake o tsamaile ano gore ha nna nteng ditsela kwa kgaolo ya tebile go te matlapana yaano ga se gore matlapana ke matlapa nya ke motlhaba o tlodile tsela e dirwanyela ba bakaletsa a ba ipolla goreng e tla re ba ile tsela e ba bona nya mena ko e ba sa bona a ba wa ntse le ene gape o ya go setlhareng se a ba itlhela o tswirang o holosa ngwana mo setlhareng o mmahatsi ga tswa gape tirogale o bua gape a tswa go mo ipatlisa go sele e be go ra gore mongwe ba mmona ba ripotela mapodisi a ntele ga e boakwa itlhela mapodisi a sa gorogile yaano ga mapodisi a gorogile ano wa ika gore ke semangmang yaano o batla gore mapodisi a o luse ngwana mo setlhare a ke rano mapodisi a bona motlhala wa motho gore motho o kile a etana a re o luse ngwana a ipola gore ngwana a sampane mo botshelong o tswa ke gore ile ga o sena mo o irile eng a ke le go tshwantseng ke be ga e le gore e na bona gore wa tshela nke ba tswa go bolela ba sepodisi ga a ira yalo yaano ba getso tiragalo ele e maswe mme ke batla goreng ke arabe se sengwe ka gore kana dikgang tota ga di buega ga nke di hela go buega ka go sa boneng moswi ba ba itseng maungo mogote thata o mogotela wa bona o mpeka kwa ke apere kwa ke apere t-shirtela yaanong ngwana o wa modimo ona le ra kopa ba sepodisi gore ba re motsitse ka kwano yaanong se se diragalang ba emeletse ka bo past 10 wa phakela mme go ntse gore mogote ga se gore o itlhetse go te o senyegile mo setlhareng ya ne ntse le ene hela ya kaela le itsela motho a tlokaetse gore ntse ga a senyega ke tsela gore mogote wa go tswa maung kana maung tsa 1000 kilometers go tswa kwa Botlakwana go ka tswa milwe ke mogote o ka re o na a transportiwa a tsentso mo bodibekeng yana ke tsela gore gongwe ke kganye le bona le sa kgone go mmona ke ba ka lo bagolo
ke la kutlo moaisi lesang o emeletse kwano ka di-8 tsa Auguste a ya Maung ha ya Maung yalo ha tsena kwa o na itetse ene role ke motho ke bua le ene le Yuri gore ha ke ka tlodisa letsatsi ke sa bue le Yuri ka video call le botshelo bane ka le 2 days ha ka tlola ke tshwantse gore ke bona gore ke ira ya ha le data ga yo ke ba batlele ke ipatlele ka morale sang ke go ka ena mma ke sa le o tla mo ke sa go bone a ba re ke nna kgakala tota go ke nna teng gore go tsoga gore ke di taxi ka ngwana gore ha ke tsora nka le kaela ke re ke go tsoga wa go bo campile hela kwa mme mo motlhabeng ko taxi ke sa bui ka kwa lapeng kana maungo tota gore bona bona gore hela ke go tsoga ga bone ha mo go bane hale ga ba ya kwa lapeng le sa ngwetse kgwedi ko maungo ha ke a mmona le ha ile ka matlo le Yuri le ke bereka go bua le bone hela mo founu ne ke re a ne a ka lo hela botsadi ba go ba buile thank you le swani go matshwane le gore re tshele mme re tshele re tlo go direla lehatshe ka ga modimo a batlang ka teng re kopa kgomotso botsadi re le boranoga seforo gonne tiragalo e ga se bantha e diragala mo disekeng a diswaekere re gomotseng re kopeleng go modimo gore a modimo a kganyone ke a go bona malome ba gore ke rone futsi ke kopa gore ke rwane ke kopa gore ke rwane ga ke nyatse ope kana sepe ka tswetswe re tla tswelela le thulaganyo ya rona hela ka nne ntse re tsweletse ke betse buitse dingwe mme ke tla simolola yalo ka malome e leng Uncle Dan Mwaisi tsamela ka kwano mme re a ntse a tsweletse motsadi kana mo romong ja motsadi Diana Kgaolo bitsa pele Uncle Dan Mwaisi tla ka kwano a tswere ka ditsela tseo gape bakgetho ke maloma go lesang kgaitsedi a ke disaletse mmabo noga o ne a tswa go
mwaisi ma go bana ba o ilitse go enjoa mashiama kare ke santse ke re ka enjoa bena phone ya sleep ka batla ne ke re gore ka no go tsaya ka manana ka tla ne ke na le mama go manyala no le mama la go ba go ma ane tota ka ba beso a ona se se sintse se ka se buang ka gore nna le mago wena re ga bolokwane ke ratane ka bona penka ke tso pele batho ra lo fatse ga tshwantse gore ke tlo go kgatlhele ke lwana ka thuso ya ke re mo ina le njomo a ke sa tleliniki mo se mme ga tlo ka go tshela batho ba tletse ka le ba tla mfa le so le ka ba re ka ne le bona go tsena se o tlombela a le tla mo lo ka nna so le sa mpoleng e le ga ke ko mme se sa la go mo la le ba ga tshetse ya ke mpho a la telo ke ne le sang le matšhense ba babedi Thabang le Tshepang le Momokele ba babedi ke atamelang le Janet gompieno santse re tshogile gore o kae le yana mme fa ke tshwanetse ke se ka kgathala le mafoko same ke gore ke leboge ka fole re nenokeng ka teng go ne gore le dintsho tse pedi tse re bolokileng ka Saterata mme go tla ga lona fana go tlhagisitse pelo le ya fale le bone ka bona le rona ba le bona ke bona le bantsi yana ke a leboga e be le leboga le mo di mo ra ba re file masa go le go rema nokeng a ka ro maradise ke le dumedisa ka leina le matsa la Kgosi Jesu ke rwelesa ese senyame gompieno ke tsa gore ke tla leka yo ka waeme ga ke motsedi wa me e leng Madiana ga gona mme nna ya ke re mo boitshepong ka tse ke kgone bana ba ke ba emeng gape ga bone kana ngwana Lesang ke ngwana wa garangwane e leng ka bonoga le ikidisa le tsenoga ka bo e le ngwana wa go sekana le kgatitswa le noga mo kgotleng ya boka motse Lesang e le ngwana wa bobedi mo lapeng o na le mogolo ya mosetsana fela jaaka malome a buile le go kgaitsedi ba babedi le go monna wa basetsana ba babedi Lesang o ne a na le bana ba le bane ke mosimane wa ntlha le basetsana ba babedi le mosimane Yuri yo o tsamaileng le ene ke ne ke sampe ke solofetse go le bontsi ka botshelo ba ga Lesang Lesang o godile e le ngwana yo jolly e le maditshagwana o nang pitsa Mamdi Lesang e le ngwana yo nkare o na le sekono mo ngwaneng ye o dira tlina jarata ya mmaagwe ka dinako tsa sampale ka kwano mme ke utlwile botlhoko ya gore pele ga emelela o ile a tlhatswa diaparo tsa gagwe tsotlhe le dikobo a ba emelela a ya maungo a tlogetse jarata e yotlhe e boneng e le sekolo ke ga ke utlwa kgang e ka ipotse gore go ne go diragalang mme hela bagolo ke se ka tsamela go pela kala ke re Modimo a lebelele jarata ya gagwe noga ka leitlho la se Modimo a dumele botlhoko gobane tiragalo e ke tiragalo ya botlhano mo ra noga ke re Modimo a dumele botlhoko a mo aga Lesang le Yuri o re ba le ka kagiso ke a leboga ke a leboga mama rato ka nofo tsa rona ke tla ke biditse anki le foko break go latela mogolo Lesang e le mpho noga tsamela ka kwano le ma-break rakgadi go bua ke kgomotso botsane ga o bua wa le kgomotsa ga o bua o
iphedisa ka mo ke reng le lona ka go etsa le buang le lona ka difela ka dikopelo Dumelang bosadi yo buang ke Dumelang bosadi yo buang fana ke Lefoko Blake ba getso ga ke rakgadi a go lesang ke mo boemong ba ga my mother ke ne le ene rakgadi a go lesang nna ke ntsala lesang mme hela ka bokhutswane bosadi lesang lesang o nthobile pelo tota lesang ha ta maungo ne le motho wa gaufi le nna tota ne ke tshela le bana ba ga malome ka dinako tsotlhe mme lesang ne ke ba bona tsatsi le letsatsi ne le ga ke tswa tirong be ke feta ke tsaya lesang ga ga oka ra go boela ko manyalanong kwa lesang ne le motho o lorato e ne le motho o sekeng a ba ra motho o be sepe e ne le motho o nang a na le monyeo ka dinako tsotlhe e ne le ga ile go go na le sengwe kante go na le gongwe kgang kante go na le sengwe sa se itumelang o na kgona go mmona ga a itumela mme ne se motho yo na le bonolo ka dinako tsotlhe mme ga nna a utlwile botlhoko le gone ne o kgona go mmona gore o utlwile botlhoko ba getso re latlhegetswe le ruri go tsamaelwa ke batho ba le babedi lesang le Yuri tota ga re itse gore ga tere le modimo ra re mo a ranoga bana ba rona ba fela ka tsela e nngwe e gakgamatsang ba bolawa tota ga re itse gore gate se re se diretse modimo gore bana ba rona be ba bolawa ka bokete bo kana ke eng mme fela ka modimo a na le lorato modimo le ena a na le thulaganyo ga re ka ke ra se se diragetseng ga tlhola re se question mme hela ne ke re ba ranoga le phutego e fane ne ke re a ngwaga lesang o robale ka kagiso lesang re tla nna re ntse re go gopola ka dinako tsotlhe le kwa ileng teng lesang ka nako e nngwe re tla kopana le wena a modimo a go babalele mo tseleng e o e tsamayang wena le ngwana a gago le ga go le thata lesang ke tla nna le ntse le go lokile ke a leboga phuthego amen the House of Kings, MG3 class of 2001, Tsepo Sanka. Pangkani Utakawano Tsepo Sanka, Ismail.
kgona mme ka ga ke itseng lesang ka teng o ne a ka nkomana ga nne nka seke ke kgone ke kopane le lesang 8 years back ke na le shopo ko BBS ke kopane le ene through Bambi a re ke batela mongwe tiro a sa mpolele gore ke masika ke be ke re ga ke batla o mpatela mongwe o tswang ko ga lona ke batla yo reng ga ke moomane ke be ke sa tshabe ke sa akanye gore ke amana le mme ba ntirela segwenegwene yalo a ta go bereka le nna I've never met motho yo loyal le ka lesang. Lesang was very loyal, very loyal. Mo botshelong ga ona le motho yo loyal o bo itse gore o bolokesegile because ga se motho yo ka go thabang ka segai o sa bone ga se motho yo ka go robalelang o sa bone ke motho yo e leng gore she or he will always be fair and tell you how it's on mo tseleng le how le mo tseleng. That was Lesang for me. Ra tse dikgwetlho tse dintsi nna le Lesang e rile ga golo e tsena ba di anteletsa a re nna ga batse re go bolelle sengwe ga ba raka re e seng Lesang ke ne ke re e seng Lesang because ne ke dumela gore nna le Lesang dikgwetlho tse re di rinaletseng ga gona sepe se se ka tholang se dira gore re itseele botshelo kana re ikgapele botshelo ke sone se neng se dira gore ke ganetse nna ke ne ke sala ke ganeditse from day one mme ke dumela gore modimo o na ga letelela because ha nne modimo a sa letelela we wouldn't be here. Lesang e ne e le motho yo ratang bana ba gagwe ke kopane le Lesang a na le bana ba gagwe ba le bararo Vuyo Yaya le Mazulu. Lesang na anna ababe o rono ka re tshweni le tse re tshweni mo baneng ntse ja that is Lesang mo baneng ba gagwe. Lesang will go and aisa bana ba gagwe ko saluni ene a baya go dira haircut ya 80 pula le ha ene mo tshwanela ke e signature ya gagwe. Lesang na ba bana ba gagwe pele ga sengwe le sengwe. Lesang ke ipotsa gore ha robetseng teng a o itse leina la hae because Lesang ga ise ka tsatsi le ka mpitse peace nna mpitsa my sister ke ntse ke beke yotlhe ke bala di-chat tsa me le Lesang ga ke a bona Lesang gote ga mpitsang ka leina na mpitsa my sister throughout. She was full of life. Ke buile le Lesang I think 2 weeks back before tiro e dira ke letse Lesang ke mo raka Lesang o ka ya ba re ke mo maombe ke mo raka e ipanka nyota go theogela because ne gona le re bone shop e nngwe re tshwantse go rata go theogela ne tshwantse gore be e utswe yana last week a ba re ke ready me ga kana madi a pagama ke be ke mara gore go iketa go romella madi ke a emella ke a Jobe ke ga ke so Jobe ke ta go romella madi ga ke le go Jobe ke Lesang a ba ng kwalela o romela madi le ke re ke ta romela ke be ke boa I came back on a Thursday ga ke boa ke be ke hetela ko Marobela ga ke le ma ko Marobela Lesang a ba re na ro ntebetse be ke re ga ke a go lebala Saturday ha go tata go diragala tiro e on a Thursday Lesang o nkwaletse WhatsApp my sister na ro ntebetse ke be ke re ga ke a go lebala ga ke tare ke boa ke ka go romela madi ba ntha re eish nna go batla o mthumeletse madi ao ke tsamaye le ruta nkithela batsadi ba me ke eme ha pelo ya me botlhoko I feel I failed Lesang because it showed me that Lesang ka ha na a nkgotha ka teng gore ke romele madi ke sa romele ke sa itse le mabaka gore ga ke eme hanga le ra ke ne ke sa romele Lesang madi ke gategile hela mme go nthutile sengwe gore go tsamaeleng ko pele ga motho a bua le nna ke bule ditsebe ke respond because I did not respond. I stand here thinking I failed my sister
and modimo a ye go nthusa ke kopa le nkopelele pina e ne ke nna ke opela le lesang e ne re rutwa ke mama e reng Jesu rato la gago gore ke te ke kgone gongwe ke ikgomotse le nna in losing this sister of mine yo ne ke mo hilwe freely ke modimo ke sa thokane le gore ke mo reke gore a ba nne mo matshelong ane ka twa modimo ke ne ke sa thokane le gore ke reke lesang gore a ba le mo botshelong jalo mo malatsing ya re le banyana gore o bo nna le tsala e ntseng jalo e se ngwana ga mmago ke go mo go ke tshegohatso e tona mme hela for bana ba ga lesang le batsadi ba ga lesang ke rata ke le bolelele ke re go na le motha o ne o re ne re ka se re o tole o ne go te motha wa go tsholwa le one motha wa go swa ha o no gorogile go ne go sena gore go ka tururusa tsa le monyenyane go ne go sena gore go ka te phisusa tsa rata lesang ba na le diplane go ne go tshwana ke gore go diragala ke rata re go ikgomotsa rutwa ma ba nole tsa nkgomoditse thata gongwe ke gone gore ke be ke kgona gore be ke emega ma modimo ya gore se go haletsa ke ne ke re mme jaanong shebogang mo go wena gobane ena tiro ya gagwe o e weditse o bolokile tumelo ya gagwe gore o tsamaile jang ga go reye gore lesang ga na go goroga kwa tshwanetse o raya gore ke teng ke lekulutu la gagwe le modimo jaanong a phelo tsa lona di se fuduege lona le ya go itse gore modimo ena ke ena yang gore babalela ke ena re tshwanetse gore re mo lebe re mmitse ka dinako tsotlhe gobane ene o tla re gomotse ke kopa le nkopelele Jesu rato la go ke tabe ke nna basa pele re tla re bua ka mofuwa lokile ba se ba re ke mofuwa lokile pele ke mafutsi wa class of 2001 MG3 e ba tla ka class ya tiso ka ke batho ba no ha ba le mo lenyalo le kimetse ba re fitisitswe na go nyena ke rara wa lerato ha ba le mo lesong ba le la ke re tsa one di wala fatshe mpaka tsa teng modimo a tla di bona ba ka se fela ba re fitisitswe na go nyena ke rara wa lerato ha le tla amen fitisitswe na go nyena rara wa lerato ke rara
First of ceremonies, Anjumisa, Baruti, Bahoro, Baka, Boranoka, Borasifor, Boranaisi, Tika, Kayaman, and Boranoka, Anjumisa, Mata, Lazo Christ. Let me recognize the presence of our class teacher, Mara Moka, Kimukomara Okona, Rutable San. From NG1, NG2, NG3, I think 2 years ago, 3 years program ago, but that's yes, yes. Otomara Mukata, Olamoka, Levat Nasarona, so until today, from 2001, we're still together. They want to sign on a calendar and but you've been together for too long. Right in the sun, but what happened? Return to school from standard 1 until rough power from 3. Not only that, you know, Malaka Sika and Saraki, Kimita, Marone, and Pizza Hadi. Renat Malaka was seen is not what the children have concerned. I don't know that's not what I tell you. The son about copy of the nutrients, what was saying. That's why now, Nelu the Castle, you can take this to us and Martina saying, just class, just full of hell. The power career from Paka, was very strict, man. Now, that's why even if you're one of hearts. So, but what you are now can never careful. They do get a sign. She was an iron lady. Nearly look like some workers, look at the instant cockade. Near what never to appear. But at the same time, you're good in pursuit of excellence. You need to tell to attack. But the mere how could you appear? So the sign, never was up and about me. I said, why do I get profit out of some by doing anything. Say it is not anything. It's not like what you can't buy. I don't know if I'm going to some point of the I'm not quite see for future purpose, future use. That means our future. I call them our future. I don't know. Next time I will do something. So, this one I know not class. I remember listen, among other things, they very humble, very loving. I remember one day what was saying, class one, and the people there sort of what was saying. So during study time, we was not screaming. We too much on a bit of Mr. Spikely. When you are going to be that what was it you? So schools are quiet, very quiet when you teach Mr. City. So Nagora is for future. So now it's no use because we already said to how the notice how the people was at that when you are future. So I should ensure that you will see the type of music and give them the so, one of the most of the world, that's our boss of the world, that's our dead. Good laugh. Copy that classing, I don't listen to another happy laugh. That's study. But our musical picture that I picture was of the Kawina. Then what I'm not listening, what I'm not getting better, Kawina, catch a catch. This is what we can happen. Now, what do you il est better to investir. So now I'm going to do you can into a criminal offense for vandalize a property school. So somebody get tired of son. You can't let us come to have a voice. I'm not going to have my sons in one quarter school. So from that time, for the next 2 months, so that's how nearly a leader, not skill is a leader, not strategies to make either class in control. So we've lost a leader, we've lost a phenomenal woman, we've lost somebody who's very humble, we've lost somebody who's not a rapper, we've lost
an unlady, we've lost a mother, we've lost a cousin, we've lost among all Mutuna away from the gym. Amen. 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 Miracle, but was a hero. Give the son. Yes. What you saw was something. Good night to the sun. The Kahopan Saraka. We must also read about the world on Rasimke. Baruti, Ronalera Pen, Libite Mudimu car, Libite Mudimu Mora. And Mudimu cowboy. I can't know my fella. In the other controversial. Why a ruler? Baruti Kupa, Laura Pera, will be something more also. Mugila at the world, Mudimu was seeking about a crown. Limited Mudimu cowboy indeed. Good night, my dear. Good night, cousin. Good night, in the Salaha. Good night, Mudimu Tona, the Mudimu Luki. Tinggal tinggal Resangka and the class of 2001. La Rona. Dan mereka oleh Murtalana wakawatini ko baratani lima ramota mutwara mutwa ko yenting nila la ticara ya ka dan ko baratani hakito berarti mentika ko tahari titi ni san wama ni kita nama dicari. Tole kita lakukan kifule vimba, kemusi mukatani, melaku mudisi. Tan kala jalo kah kemaran angkat ini, melaku kita orang dimu leba, karena sekapannya kadifila, aku mutuliu. Kifule vimba tak kapano. Dumela bagolo o emeng ha ke no simo khotlha ke tsa go lentsi luka ina le kgaola kgabola di ipotsa go bua ka mang ke no emeng ha pele ga lona o re tshe go sanka ntsa bua kae ke me ha ka boeme ba botsala ba melele sa me botsala ba mo is back dating from 1990 to 2001 ha re ntse tsana mo classing me ruka la thata ile me nna ke le re ruka na mo go sa kgaogane mo e reng ga re tlotla e be re tlotla dikgang tse di tseneletseng re share different views in different walks of life. So le sa ne le motho wa mme na tota le dire nna dikgang tse dingwe gore di itile seemo sa mekelere ne re utlwana thata mo e leng gore na kgona go share sengwe sa se batlang kana kwa e batlang ene na kgona le gore ebile a itse gore ke ne ke mo ratela seo se le one ke motho o le rato ke motho o na rata go tshega ba mo itse ke motho o ditshegwa ke motho e leng gore ga a leng teng o batla gore a nne honesty in any kind ne le motho o na a mpolelela nna dilo tse dintsi e leng gore ne ke sa di dire sentle ne ke mo ratela go dilo tse ne ke sa di dire sentle
na di mpole na sa mpotolo ga e go wena to botsa ma go bua kwa o bua go nya mme ke no se ke o le nka ro ha go ke ra re ntse re le mo botshelong hela ya re sena go tswa go sekolong nyano na mteletse la tsa mogala ne re bua thata ka mogala na tsa mogala hela ba nteletsa mpro ke no ke utlwa go dira 1 2 3 ke utlwa go mo bini 1 2 1 2 3 na rata go ria bona sa o sha ga o tlile di khantsi tsa tsamaye mme a mpolele straight ile motho o thamaletseng ke bona gore le sa nkitsa la me tota na sa chike gope ga ibile mo go maobine ga mpona hela ko toropong o tla ba ke utlwa hela motho ke ene motho mo toropong na mpitsa gore le ko toropong ga ka re ke ntse ke tsama mo toropong yana di utlwa motho a go a re borele ke a itse gore o wa ke le sa ha ke tsena ke a go tsela ntse le ena e le sa that's how close we were ne le motho e leng gore ga a bereka go BBS ne ke motho la thata go BBS ke tsama ke a motho ha ke ntse ke tabule mo toropong ke a motho la go tirong ke thola go rutsugileng ke mora ke le mme go hatilo e mae go ratile wa bula go re go kono ga se di bona se di a go bola o tla ba tshega hela ya no ka di dumela gore go ala go le teng mme ke dumela gore go supa gore solo ke dira mo go lesang ke tiro e ntle thata ke te ke re mong ke re komponyo go re supa gore e hirile batho e tlhokomela batho o bona ka mmereki go phatsima ga mmereki go supa gore komponyo ba tshwere sentle ya re dumela gore mme ka ke go ba re batla bula gape o tla tswela tsa dira sena se dira go sene ke se bona mo go lesang ya no ka jalo lone ha re ntse re kgago ke dio tsa botshelo yana le sanna ka tswella ke ntse ke re communicate ka phone thata ne motho le go tsa ka phone the 2 days back before this trial o na bua le nna ka mogala so we spoke for close to 12 minutes ke utlwile ka Friday ke le mo airport junction gore go na le bothata but le go maitsiwa ka bo 5 o'clock ke na ka ra mamkhosana ke mara gre a tsa mereo ne le gore taba tse di mone ka ema ka freezer because la go rona di bua dio tse di bothata le tota na mpolella a nshare dio tsa go tsene ana le tsone bothata ba nana le bone re santse le ka go di ke mmone la gore kopana le bosigo ne ntse re dira gore bosigo ba la go raro re ntse re bua dio tse re bua at very long at length re ntse re discuss dio tse tshwana tsa ga lesang tse le gore na supa gore o na le discomfort ka tsone ka ke motho na gona o mpola sengwe le seng le nna neng gona gore ga ke pita ka le ke mmolla sengwe le seng but ha go tla go tsana go thano ka ne ke itse gore go na dio tsene re di buile ke ne ke maketse gore ya no dio di change yang ka speed me di nna ka di ntseng ka teng ka ke motho very strong so I didn't expect her to fall short to life challenges as simple as that but ka gore ke botshelo go ira gaetse di buile ha gona gore tla re but me tsala me ke tla mo hela a roba le ka kagiso modimo ratile sengwe se se tla nna mo pontsheng rona re ka bona kagiso a re sena bona sengwe se ka nna mo pontsheng thank you babo Dumelang batsadi. Ke a le dumedisa ka leina la gago setso sa Keresete. O leng ha lo ke file November ke tsala ya Halesa. Tota nna le lefang ke itse stage sa botsala. Ne ke se ke le ngwana mo lapeng. Mma go lesang ga tsa mang go se ke le mo lapeng. Ke tsala ya Halesa. Ga gona go ma go lesang go se itse gore ke tsala ya Halesa. Hey, ke patloile pelo go sa tla tswa tsale di bile batela ke ta tswa tse dintsi go mara ba nfa se ka wa go pele lesang re motho ra bua lesang thata re bua le go le tse tsang go wa plus so ka Saturday lesang mo teledi tse bosigo ka first 8 wa be ke ana ka hala ka ona antha re tsala tota se le message a re tsala le di bula immediately a beira WhatsApp call a be ke a raba ba nthare tsala wa ka di kere ke malapeng ya ba nthare ke batla go bua ke be ke mara ke re go bosigo batla go bua en bosigo ga ba tshega e be ke mmotsa gore o kae ba ke ko maung ke me ke re ha o ka ke wa maung because na le lesang ne re dumela no ga ka ska tlhola maung ka gore o na mpoleletse status sa relation ga gore ngwa ke te kwela ka difle ba tse di ba bula gore lesang o na bua gore wa ke te so ne re dumela lesang gore ko mo ga sa boela teng ona ampoleletse gore o etse gore ke sena mo le tse gore a boele go tirong so ne ke se gore lesang wa go tlhogela
Hante le zan tharo ko mong kare nyese mamwe ke makare kubusi ko ari be kamoso. This is Saturday night. Sunday abafeta haka le zale sang, Monday abafeta haka ba le sang. Tuesday le sang aba sende message ban thare ke metse call ya ga. We say haka so ho dira hilanka that message. It was a WhatsApp message. To badile me ko obadile me haka bona. I don't remember ke bala message yo. Ile kala bone busiku around 8:30 tonight. Kitana mo WhatsApp ya me ke abona mo chat listing le sang ko godimo and I'm like lesa mo sendile message yo le ha obadile me ke abona hore message yo bare ke a bula ke tlela sang anthare ke metse call ke metse go call ya I called back lesa harabe last sina le sang ke 21 ka Tuesday ke alesa ese ka WhatsApp ya no di number tsa le sang ga di tsene ke sendela message ka WhatsApp ka re tsala your numbers are not going through WhatsApp. That was the last message ga le sang le mo phone ya mo tsote mo tshile tikele e one ha so tsamai Friday ma phekela around bo 7 I called le sang number tsa ga di tsene o itse e le hela bosigo ka bo 8:30 ke le tsogote a o tle khantse di ko tsa ka re tse di ko tsa tseng mo thankare go tlo go tona le lesoko ga bomo go dira mphora ma a re mphono ga ka no mang mo go bone mang because total like I'm telling you I'm a daughter here. Then avanthare hey ga ke tsore mang mo go bone me ke mostana ke ka sendela senet ha sendela senete on sendela lesang. It was hard when we were talking about thata tota me hela di khantse di dutwa ke di bona mo Facebook le di mphatla pelo ho heta because now ka mpotsa nna ke feel hore lesang o ka ipola. The answer is no, she cannot do that. Go sa kgathalesa gore o mo bothateng bo bontsa lesang o na bua lesang o na gore o ka pala go thusa lesang mme a go boleletse gore ke letsa ka motogo kana ke letsa ka tsala she will share everything more especially nna le nna ga ile rona hitlhela ba bangwe nna na sa mphitlhele eno ga ke dumele gore lesang o ka tsamaya the way ne gote o tsamaile ka yone but nna hela deep down my heart ne ke itse because ne re buile do tse dintsi ka relation na le mo go yone ebile le ha mangwe na ntobetse. That is why I lebitse abantharo ko mangwe ke makere no tsa bua ka motswa kwa mangwe mme hela tota senga se bua hela ke gore lesang le boy amo wa yena bone kagiso lesang o itwele justice ya ha se vive monna hela ha iponela gore eno nna se gang ka o na le dithata tsa go tsa botshelo o tla tsela o sele ke ba bangwe o tla tsela o sele ke molao femelo yena tsala me ke tso go rapela mme hela se ke rapela gona le ke gore modimo a le letlele mo bogosing jwa gagwe le kgone go roga ka le botsadi. Dumelang botsadi ke tabala message wa tsa lengwe ya ga lesang from Maun na le lesang re kopane ka ngwaga wa 2001 re simolotse go nna ditsela kwa kerekeng ya Masowe. Lesang e ne e le ngwana yo o neng a didimetse e se motho yo ratang go bua mme nna tota ke le motho yo ke neng ke rata go bua jokes fela thata mme kwa morago a simolola go bua le ene. Nna le Masimae Lesang re ne re rata go rapela thata e ne e re ka tsatsi la labone re tshwanetse go ya go lala kwa tšhoteng re tla tshwanelwa ke go bona gore re tsamaya jang fa yo mongwe a sena madi a separama. E ne e re letse ko ra go tswa ka Friday le tala re seng ke re utlwa re rapela ke gakolola le nako e neng a itsholofetse a le mo malatsing a bofelo go lebega a ntšhikado a re omanya a re tota bana ke lone le bolele ruri le kgona go nna kwa kerekeng le sa te lapeng la ta go ja mme ra bona gore tota a ntšhi o re itsa go rapela
tota nna le lesang re ne re rutana e ne e re lefale kwa otse a sena phone go sena fa ke buang teng le ene ke a bona ke tse re lebaka re sa bue ke taleletsa antsi wa gago go fitlhela a mpha mogala wa ga monna wa gae ke bua le ene eish ke latlhegetswe a moya wa tsala ya me o bone boikhutso kwa sideng ya me ka leboga ya leboga ditsala tsa gagwe ke tshwanetse mme go lagana go tla itse ra tlhaloganya gore re na le sa monana le ngwana kana na le ngwana wa gagwe a bofelo e leng gore tsamaya le yone e leng mori ke tlo kopa ka se sebaka ke ditse maago bobo moagisanyi wa ga mamana go bonno go tswa ko maemong gore a tlogole mathela go nyenyane ka ga mori maago bobo tsamaya ga kwano motsadi le ga na le monyenyane go batsadi ka dingwaga go na le tse nang a di dira go na le tse re ka di buang ka ene dumelang botsadi yo ke ga yo bua Maserabe ke moagisanyi wa ga lesang ko Maungu ba gorogetse mo go nna ka 2022 ba gorogela botabana tile ka ba amogela yuri o imetse mo matlhong a me ka mma botsetsi le rakgadi yuri ne le ngwana o e leng gore o ne a tshwanetse ruri nna nthata dila se tsa mpitsa mama ne ke mo tloletse ka terata yana mo e leng gore mesa se rame natla a omana re ke le tloletse ngwana ka terata ha le kwa game ba one wa mo latela gape ke tlo go tsaya ngwana le ke koba ba one na re bona ha ngwana le ka kwano ke ngo batla a potela ka kwa yuri o na taboga mo ntlong ya me o tsore a sa senye sepe sa go ile go taboga hela ha taboga tla ba tsona go stofong wa ipona mo seponeng wa bua tla ba re apole le monela apole wa sa bo ngwana ke ne ba mo rata mo ile gore ile ba utlwa go teng a sa tshela le teng ga go bonolo mo go bone e bile ga ba dumele gore a mme ke se ile go se diragetse ba ga itsho ke na le kotlhao le letona I failed my sister ona mpitsa Magobi ona nteletsa mid of August antara Magobi ke a di mamadi ke batla go palama ke a ga borong ke mara ke re ile go go kae ba re ke ko Maungu nna by that time ne ke le ko Mofoko ke mara ke re ga ke na madi ke mmotsa gore mme le gore batla bokae a bantare ke batla 1000 ke re hei ga ke na madi le sai after 3 days gape o bala go gonna o ra gore ga ise o kgone sepe e be ke re hei ha nka bonne ke kgonne ka go go thusitse ga ke se ke kgone sepe a bala go gonna gape le jana Magobi ga ise o bone sepe hey ga ise o bone sepe nna ena re go le Tuesday e le gore re molatolana ka Friday gore go le gore ke molletse mme go le go kite mo go nna yana ke gakologola gore ka molletse kganteneng ya ke a lebala until Friday utlwa ke kgantse ba tshoga go
Amen. Re tla tswela ka lenaneo mme ke tla nna ke ntse ke gakola botsadi ba re jang ba re ka bona re tla go bua re bue le phuthologile mme re itse gore nako re ska ra ya lololo sebaka se ke tla ke biditse lame motsuape go tla re fa pina kana musical piece ebe ke sutela mokaulong wa Mere Christopher Motumi o tsamaisang tiro le ene go tswelelisa lenaneo lame motsuape tsamela ka kwano go tla re fa moopelo tsamela ka kwano rara Ke utlwa lentswe la hao pelong ya ka ha o le gona morena ke utlwa lentswe la hao pelong ya ka o nkuke o ntshegetse o tsamaya kgatong tsa hao ruri ke tla go wena rara o nkuke o ntshegetse o tsamaya kgatong tsa hao ruri ke tla go wena rara a o le gona morena ke utlwa lentswe la hao pelong ya ka a o le gona morena ke utlwa lentswe la hao pelong ya ka o nkuke o ntshegetse o tsamaya kgatong tsa hao ruri ke tla go wena rara o nkuke o ntshegetse o tsamaya kgatong tsa hao ruri ke tla go wena rara. Amen. mo sebakeng se ke tla kopa gore bontsala lesang kutlo moaisi le sego modongo le bone moaisi ke bahi sebaka ate gore na thala se ba se tshwere kutlo moaisi sobre piletso moaisi piletso tsanela ka kwano okay ra ga ke ga ntse re go tsene kutlo Ko lapeng ba re ke nostro mme ba ya ka le teng tshware hey ke re ke simologela ka go bua ka lesang le nna lesang ona mpitsa mother to my children ke nna mma go bana ba ga lesang gore le go sepatela le ba tsewa ke nna go fitlhelela ka yo nna le lesang ke setse ke le one ke monna wa mmagompo mme ga ke se ke itse gore ke one ka gore mama salantsa a mpha bokgetsedi ake lesang re tshedile monategela yalo go lapela ra utlwana re ba setsana thata a be re ka diagela ke bone mo
bothabang ro nna tswa ga ke lane ke ngwana ga malome Ruka o Ramotse re tshela yalo le sang re tsamaya le ene go le monate le go le bosula mme gona go se go nna bosula ne re sena nna bana ba rona ba lwa mme mabanga ba rare bo kutlwa e se bane le bo lesang re godisitswe hela yalo ga re ilo ga re na nna ga mongwana le mathata mongwane wa riana ra tshegetsana ke ka ga re tshedileng ka tele lesang dingwaga tse ke dintseng le ena la bofelwana ko maung re jele monate ngwaga wa ntlha nnyare o je ga re tswa o a ntlogela nna o ntlogetse mo lefatsheng a ya ko tumelong ke lekile go tsamaya le ene ke be ke bona gore a emma nna ke sentse ke batla go ija bonana mme hela ne re betsa ko re nako le nako ne re betsa kopelo ga ke itse go opela mme ne re betsa kopelo sister Piso o ne a bua gore le sa na re tapile re jeso rato la gago mme re ga re e betsa re cleana kana re tsamaya le one monate o ne re a re tswa teng re betsa difele maruka re buseditse mo difeleng hei o ntatlile mme kana le ke tlotse go ipusana ke tlhebe ke nyaka saleng o ntsholetse ngwana o wa bofelo ngwana o ne ke ka seke ke tloleletse se ke sa buileng ga nna ka re mama botse o ipeditse ga ke tsena motse kore bana ba lesane ke kgona go batsadi ke nna le bone bokgwedi bo thusi e le nna mmabone o ke kere tota hela lesang ga re ira sentle tota ke menga go bontsi go bontsi maatla se tsa mphelela ra leboga Kokotleng Moaisi ga re tshogongwe e re ga lesego modongo a ipaakanye ga teng a tsamaele ka kwano ke le tsebose gore ga re ntse re bona re wa legayana re mo we are life ba bidiwana go take note to men and women gape re life for the Daily Bulletin BW and other 50 media platforms mme ke re lebeletse ke matšhotšhita a batho ke a re ka leka go ba petela because of time mme hela le dimele di akametseng ka ga ntse ba buana ra go motsena dumela Phuga Modimo ga ke na maatla honestly ne ke re ditse go bua thata ka lesang but I can't ga ise ke amogele lesola ga lesang honestly ne ke rile ke kwala sengwe go santse go ganela gore ke re leseng ke re rest in peace because sengwe lesang ga ke mo amogela ko Marina I've been going up and down ga ke mo amogela ko Marina maloba ga batla I could see Lesang who is in pain. I'm not saying once. I see Lesang in pain. So me standing here, can you back at Lesang? Why get the hala? What a little tap, but take it to run every day. You book it, they got a mark at it now. Hey, I can't. ke tla bala pampiri molaetsa ga baone Moaisi ke ngwanake ne e le tsala ga Yuri tota baone o ne a tshameka ka ngwana ga Lesang le dinepe hela ga nne re ka ditsenya na mo ira diwa go tlapa ka dipampiri kuru tsore ngwana le na a duba ngwana ga Lesang ga o tla mago go ne ra ha a mo tsere baone ba mmatla na se ba ka tswa ka sa ra e bile na tla la mago go bone o ga ka ngwana ro o ga ka ngwana ro ya mabane baone ona a pwedile molaetsa ke tla o bala yana Yuri boy boy I thought that this is a prank but now I realize you are truly gone forever and I will never ever see you again. Yuri, I am going to miss you so much. Our video calls we used to play together. I love you and I always will. Baone o le tsa kwa la molaetsa o nna bile ke moketso nna re wa tlhoma mme hela baone le tsa kwa le molaetsa wa golo mme a le tso kwa go ntse ya no ka gore o le tsa paletse a ba hela hela gone ha re
moa wa ga yuri boeng o robala ka tagiso lwa ga mmagofolo ke a leboga re setse re bonwa e ka re diphologolo
mme ka dio tse re ka di laola modimo o na re tlotlile tota a re ha thata le nnatla yotlhe halleluja ke rata ke soka bua thata barutubane ke batho ba ba tsebang tlhabolotwa mme ke wela ka gore ke nyaditse gore re botlhe ba ba irang magogo a sorofaditswenga go fetoga go kgontsho mo go bonne re ha o le teng mo lebelongongwe ba di itsose mmaka ntaba ke fetile ka bonako yaanong ke emeletsa mokhanselara ha teng o ka tsamayela ka kwano mme ga ke rate re mo emeletsa ka sefela ka gore ke re taboge thata re kwetetse nako ke ne ke mo bona gone ga kitse gore mme ka sefela se a re naemele tokotsane a re kgotla ba ipaakanya a ipaakanya a tumele ka kwano ba re kgotla a ipaakanya ba ba ipamelaetsa lebele ya masenka tamela nnora mpopi nora gopolang mekgwe nolo natale naledi moaisi sego sobamo lebele ipaakanya ke bone mokhanselara me ke botlotlang thata go feta gore o rute batsadi ke a leboga motsamaisa tiro ba getšwago pele ga ke tsere nka rotloetsa jang ka gore lekenelopela tota moserisa ke tlotlhatlhola se se begela ke dumela gore kgosi o tla re tshwara ka ra go tswa le kitsomaditšong yona ka bobaka botlhoko mme re ka ikobaga go fela wai ke dikhorase di nne teng go nne le botshelo wai o sa le go simolola go bua gape ga gona ka botshelo ke leboge pese rona re tsetse go nna gare ga rona le mma rona mmatsetse ke a le leboga ke re mokhanselara yone le pinagodi ya gago a leng teng boteng le morotloetse a tsela ke ne ke re le mothusakgosi ka go lemoga mothusakgosi ya rona ke leboga le mogesana rona a teng ana leboga le baruti ba rona ba ba teng ana botlhe ba nne ba ntse ba re gomotsa mo bokeng ena rutago ke letloisa ka leina la gakgosi jesu amen bagetso re le boeteledipele re be re emegana go tla go gomotsa le go gakolola tota go botlhoko ka gore nna le nna le sa nkitshedile le ene ke godile le ene ga ke tsena kereke ya rona ne re leka go tshwaraganya bana ba lutere le roma gore re dire mmogo le gapela sang tulana mo ga ntse re lwela struggle yana o na le mo campaign team ame le moithaopi mo teng jaanong totala le sanka mo itse na le motho o na le bonolo a lerato re latlhegetse mo motseng wa rona botse re le morago a botse ke re lesang le ngwana gago
ngwaga o kgaitsedi ya rona o robale ka kagiso boranoga boramaise le rona kopa gore le go motsegeng ba gaetsho ka gore loso la tshoganyetso le dingaka gore ga o kile motho o kgona go nna bonolo gore o ikgomotse ke mo keng mme go motlile mo ditlhabeng tse nna le mo go tsone ke ka jesu kreste ga tinarang ka go tetsala go lla sa re o tlhokagetse o na le gore loso se le gore se bekete la re itse ra go swa la re le ka go ipaakanya mme ga ra itse gore go bokete go namogela bora maise boranoga go motsegang ka jana ka isma ba no ko kgotleng kwana ne ke ra kere monna mongwe e na re ha o ka ba tse di bantse ba re bana ga ba utlwe ba bompeng a botsa gore ke bana ba gamang ka gore re na re ba bogologolo ba ba utlwa go na le go eta le rona jaanong ke mang o godisang bana gompieno ke boikarabelo ja gamang gore a bona gore ngwana o tshela sentle o gola sentle gore le tla le bona la dikerekeng le tlogela bana ko malapeng ene kereke e godisa ngwana go botlhokwa gore bana ba leletse gore le batsele ba itse dikereke ba santse ba le bannye ka gate lere gate le o bua le sa le leng ka go botlhokwa gore le nna gompieno ke santse o kare tlhokare ke dumela gore le molao wa setlwaelo wa lenyalo o tshwanetse gore simolola go tsenya mo baneng ba rona molao wa lenyalo go utlwala ko lenyalong gore a ka tshwanela go ita mosadi wa a ka tshwanela go tsenya mosadi wa moleteo ga ke sena lenyalo go botlhokwa le bone go botlhokwa le bo malome cause go botlhokwa gore no bitsa pitsoela ka bašaela borre le go bua le bone ka molao ga ke gore ka ba go tsenya jang ka gore ga re ba o bolele mpeno kgona go bona bana ba rona ba nna le kgotlanyana mme ba nna ba ntse ba kgopontsha mosadi ka gore ga ba itse gore mosadi ga a tshwanela go itana mosadi ke galase ga ke line wa nna mosadi wa nna ke se ke mo tsenye letsogo mme ga tsa go ka lesego le ga re ntse re ne re jona ga ke se ke mo tsenye lego mpentsa dina le 23 years in marriage gore tota go botlhokwa gore le itse gore mosadi ga a tsenye letsogo mme gape le yone melao e dirwang ke goromente ya gore a lekalekane o tshwanetse re tlhaloganye gore go garologanela le se modimo ke ra le se modimo a se buang thata gore di-rights di teng rights are there mme go tshwanetse go na le responsibility gore ga e le gore ke raya ngwana kere ya sekolo ke mise sekolo gore all these rights have some responsibility ga ke rekela ngwana ditlhako kana diaparo ke tshwanelane gore ke mo rekele it's my right to write the shoes kana di-clothes for the children mme ke responsibility ya gore a tlhokomele diaparo tsone a ditlhaka ga ke go rekela dijo ke tshwanelane gore ke go rekele dijo mme boikarabelo ja go ke gore o tlhokomele dijo tseo di se ka di a senyega but all this rights should have some responsibility but lone you should revisit ga gore borre ba lekalekana le bomme ke tshwanetse re bone gore a mme siame e ntse jang mme le bone borre re ba gakole gore a re bueng ga re utlwile botlhoko ka gore go a gomotsa gona le go lela nna ke kgona go lela ga ke sa tseba sentle ko lapeng ga re sa utlwana ke thuba selo la ke ke ikopa matshwaro le gape re tshwanetse re tsore tshwanetse re ikope boitshwarelo gore go kopa letshwarela gore a motho re sone it's very important mo re tlisang gore ga re letse motho phoso go na le batho ba sa etseng sori mo botshelong sorry is very important go nang gore ke dirile se se maswe ko lapeng ga ke khuba maapele ka mosadi wa ke naka I'm very sure my wife she will listen to me because I humble myself in front of her go botlhokwa gore re nne re ikokobetsa ka dinako tsotlhe bo malome a demeng ka dinao le tshwaraganneng bana ba rona tota re tshwanetse re nne le lekgotla la gore le aga le leng gore re simolola go ruta bana ka go aga lelapa go nna le lelapa mo matshelong a bone tota mme gone ga go monate gore bana ba bolae ba bangwe setlhole jana go ne go na le lesolo lengwe le le tlelela la gore re o bolaile mosadi ba mokgaretlele ke tsone dilo tseo di utlwisa botlhoko gender based is very very crucial e ntsi mo go borre mme borre bo malome go botlhokwa gore ba ge malapa a rona tota le a bo boeleng ko malapeng a gore a ko go ipotsa gore a mme bo ngwana ke mo lapeng
ba na le lerato ga ba itse modimo o kgona go re sore gore le rute bana ga itao mo o mo re re nyaa ga ba ira sentle se e sore ke na le ngwana o kana gatesago ga a dira phoso ke mara ke di kope maitshwaro gore go botlhokwa go ruta bana ba santse ba itse gore this is wrong mo o kgona go bona ngwana ba ita bana bangwe mo lapeng batsadi ba sa kgaleme it is wrong simololang go ruta bana molemo le bosolo simololang go a dikerekeng borre le itekeng tota gore le dikerekeng re se foro go para le dikerekeng ke re motlhanesa kerekere ko ranoga a le go motsegeng eri le mama robalang tlhakaiso Okay. Molaetsa wa ntlha wa re, Mama and Yuri, may your soul rest in peace. You left us heartbroken, but God is good. We love you, Mama and Yuri, from your children, Buyo, Yarne, and Maset. Molaetsa wa bobedi wa re, Morena o boloka baeng, o kgomotsa dikhutsana le batho ba gadi. Mme tsela ya baikepi yona ya kopanisa. May your soul rest in peace, Monkane, from Bono and Trepo. Molaetsa o mongwe wa re, may your soul rest in peace, Manadu, ngwana ga Mokgonne, ke wa gago, nthuse gonne ke batla ditaolo tsa gago. Desalema 11994 from Maisi. O mongwe wa re, rest in peace, Maokuyo and Yuri boy. We love you so much from Mosa and Awe. May you mind that the Karen Okuni. No, Hatikema. Mako, Yugle, Mahwe, Yawneke Okuni. Nikitari, Amawa, or whatever, so Okuni, Yene, Dear cousin, your departure has left us in grief, but the grace of God shall remain. Dear cousin, your departure has left us in grief, but by the grace of God we shall remain strong, and your memories shall linger in our hearts. Your smile and laughter shall glitter in our eyes. We shall forever be with you. Bless dear cousin, with love, your cousin. Majid, your strength, kindness, humility, and compassion inspired us. Your bright smile touched everyone around
Mai Felicia Hassan. Listening you, may your love and light continue to guide us, and may we find comfort in the memories we shared with you both. Rest in peace, dear friend. We will always miss you and hold you close in our hearts, always and forever. Dear mother, swear tell me, how do I say goodbye to you? It sounds so final. I spent most of last night trying to scribble my farewell message to you, but I failed this money, cause nothing makes sense to me. You were not personified. You were my best, very good friend. You made it easy to love you. God will help us the most. You'll forever be in my heart and my thoughts. They say goodbyes are not forever. They simply mean I will always miss you until we laugh again. May both your souls rest in heaven and glory. Love to you. Dear family, on behalf of House of Kings and the House of Peace, we extend our deepest condolences to the family and the children of Lesang. Lesang was more than just a colleague. She was family. To us, her loyalty, dedication, and love for her work will never be forgotten. We know words can never ease the pain you feel, but may you find comfort in God. May the Lord's peace and strength be with you in seasons of loss. From the House of King. My dear sister, as you called me, I'm sorry I couldn't save you. My heart is heavy and I will carry this pain with me. Always. I love you, Percy. One last chance. If one last chance were mine to take, I'll show the love I cannot make. I'll tell you all. I'll let it through. The way my soul still longs for you, I'll hold your hand. I'll make it clear that losing you my greatest fear. I'll give you my heart without disguise. I'll let you see it in my eyes. But life moves on and chances fade. Yet still this love will never degrade. Forever fate should return in glance. I'll give my all for one last chance. From Atamelangane Kids. Ebeki biteme bame motuma chukudu atamele kabano baholo iranza baruki barona be baitaka jabu kuseta kiro ko baruki habatwa babato baratela bana barona ho koloi eta wele nse bleki babata le sangre nse bleki Alfred Moisi dirantete vuisi le songo Benjamin Sokoro le Fatima Moisi balaka mbata yoyo Mariatul Kuli ke Mako Moisi Ronald Noha lamentura pe litiamo rango to pali pa ka ka bona ko hala ko to rti le se le ka bon Good. Dari dulu kita kena masalah itu kuesti. Meninggal dari bantu mutu. It was very easy to write this eulogy for my cousin, the son, and the son. And I hope God gives me strength to read it through to you. As I read and appreciate it, to honor the song and Yuri, and appreciate that beautiful light to you. A gentle soul, a quiet strength, a life well lived, a journey of purpose. The son Kelly Noha was born on January 26, 1985 at Lobati.
Her parents, the late Kidisale Noha and Mr. Kabonoha, were honored with this greatest gift of life, which was marked by quiet grace. From the earliest years, she exhibited a gentle spirit. Lisan was a lifelong learner from her primary to secondary school in Otte, embracing opportunities to develop her knowledge and skills. In June 2014, she earned certification in occupational health and safety management from CITF. She also completed training and stock control team work through Mr. Price training programs, reflecting her commitment to excellence in her work and service to others. Professional journey, a legacy of dedication. Lisan's professional journey was a testament to her dedication, resilience, and innovation. She began as a beautician, working independently to provide services such as hairstyling and nail artistry. Her creativity and passion shone through her craft, making her a trusted name in her community. Later, she joined Mr. Price's shop, where she excelled in multiple roles. She was known for her reliability and ability to foster teamwork. She then joined Shop's Electrical Construction as a shopkeeper. Her organizational skills and meticulous attention to detail were unmatched, earning her the respect of her colleagues and employers alike, which ended her a good position in the House of Kings. Spiritual life, a woman of faith. At the heart of Lisan's life was an unwavering faith in God. She was deeply spiritual, living out of her beliefs through acts of love, compassion, and service. Her quiet strength and calm demeanor were rooted in prayer and trust in God's plan. Just from early years, going to church with her late grandmother Maruka and her mother. She inspired those around her to live with the grace and to find peace, even in the life's most challenging moments. Lisan as a friend, a gentle confidant. Lisan was a true friend, one who listened with compassion and cared about judgment. Her gentle presence brought comfort to many as she was ever smiling, and her quiet encouragement uplifted those who were facing difficult times. Friends will remember her with her loyalty, generosity of spirit, and her rare ability to make others feel deeply valued and understood. Lisan and her family, a loving pillar. Family was the cornerstone of Lisan's life. She poured hard in nurturing and supporting her loved ones, embodying the essence of unconditional love. Her passing alongside her beloved son, Royal Rudinora, is a profound tragedy. Though they are no longer with us, their bond remains unbroken, a testament to the depth of love between a mother and a child. Leaving behind the three children, Vuyonora, Yaonenora, and Masedinora, with so much love. Lisan lived a life of quiet strength, humility, and profound impact. She never sought recognition, yet her actions spoke volumes. She leaves behind a legacy of resilience, kindness, and service that will continue to inspire those who were privileged to know her, which her siblings Mponora, Taban Nora, Tepa Nora, Atamala Nora, Janet Nora can attest. Farewell until we meet again. Lisan was a lover of all things good and nice, and would take walks with her aunts, Boma Bliki, Makado, and Maifi, chatting and talking life. As we say goodbye to Lisan, we celebrate a life that was beautifully lived, and everyone around her, a woman of small circle. Though our hearts are heavy with grief, we chose her the moment she was found in eternal peace. Celebrating the life of Royal Kutango Bona, born on the 28th of May, 2023 by Lisan Kegli and Harrison Kelepi. He was a cute little boy, born with so much energy, and always smiling through sometimes you just decide to cry, but when you honor him, no.
Jamme ona setse a gefetse le go setse di line tse pedi hela. But you see, Mary was a good dancer, playful, cheerful to everyone he sees. His 3 siblings and 16 cousins will forever miss him and remember running around the whole house, and when not careful, one will find him holding a toilet brush, clearing the toilet. Sometimes he will be found holding a spoon, playing with the water that is inside the hole. Konaseta ubite in power baby yuri. Tauri alo kotari kama baka nako ibaka hore kimsete timo ko ba pin barona meke ko fa hore kotari abone tswa aneng ka difela ko na ko motsa bana ke re khone go pina le sane mo twa pina tota ke tsaore banka ba go ba teng mo mora go ba ta le le na tsela ya tumelo ke ko pa hore me ka bina go tsari na ko hetsa mela ha go kana le ko pelo. Mokopelong nkisetse phepelo. Jeso yo ntatileng. Jeso yo ntati. Uri busetse pelo. Ore ke busetse pelo. Yo wena yo ntsetseng. Go wena yo ntsetseng. Yo mulebeleng. Mo ditseleng tsa botshelo mo re na goga dikgato tsa rona, mo re na goga dikgato tso ranoge, mo re na goga dikgato tso ra Natali, goga dikgato tso ra Seforo ba ke ba fitlhe kwa teng. Bana ba gago modimo wa rona ba robetse ka leruri, modimo o tletseng kgalalelo. Re tlatse ka maatla modimo mo eneng ja rara le ja moya le ja mo boitshepo. Amen.
mo lefatsheng leno go botlhoko fela mme ga ke na e re ke tseye sebaka se ke dumedise maedini ke tseye sebaka se ke dumedise my colleague Reverend Lindiwe Nyati from Potchefstroom ke dumedise baruti botlhe ke se ka ba ka lebala kgosi ya me Tlopa Setse ga mmogo le Bells a ke re go bitsa yalo ke Bells modimo a tlhogonolofatse batsadi ba ka ba rekegang mo lefatsheng le go botlhoko ga o bula seromamowa ko maungo mosadi o bolaile ebile o kgabetsetse ga o ya ko Gabane mosadi mogolo le family ba shetse mo ntlong ga o ya ko police moruti o re wa go bula di-file ke polao hela o re o tsena ko kgotleng o re o bula di-file ke polao ba lwela ntlo ba lwela boswa godimo a tlhaela gompieno baratuwa ba ba rategang lekwalo la ka le mo go Genesis 4:8-10 Genesis 4:8-10 mme Kaine a bua le Abele monnawe ya re ba le kwa nageng Kaine a tsogela monnawe a mmolaya ke fa morena botsa Kaine a re Abele monao o kae ene a re ga ke itse ga ke modisa o ganna a gompieno phuthago a re re go kgatlhile modimo go itseela batho a re rialo ne o seke Domi o seke wa bolaya motho o dirile ka setshwano sa modimo o ka e lesang le ngwana Jehova wa botsa o kae a re ke utlwa in the bush mo rumong eo ngwanang a ketekiwa e le punching bag a goa Jehova a re ke utlwa mogoo a gaupele wena seganka a letswalo la gago a le a bereka. Are you alive? Usule kami usule ntso tamana modimo ga sa thola a le teng mo go wena go tshela satane
Okay. Furikyo. I wonder those pains that were close. About Kelekeka. No, when I say Hankakwe. What are the Fetukile Boholia? It's important. Not all. Squapulam. Osike. Let's tell them all the fighting. Lama Tata Pelo. Bomme di Tari. The Sassy Saba. Apolawa Yakati. Apolawa. I want to see it. Apolawa. What in yellow? We took again. Hana Hunali skin. Then Hana Hunali skin. Give a really scan out the whole shoot of you. Nesita detector matata. The really matata. We are a sick world. We are lola bahait. That's can do. Come back. La hat kasen something one moment. Kimatata. Usmaila karing house na ko natin. Daudi Arora, linja ya taba. Linja ya taba. Ndate hana smile sa se fan. His colleagues Obani. Kana sone. Uraga kastako. Ni mwana omunyano anyo wa ipita. Kokon. Kumpiano harelatana. Akil bana le na di channel. O kona go nna le ene. A go tshudise ngwana. A sa go nyala. A ba go khontsha. A o keteka. Ha go te hey. Benjamin hey. Ga o bone gore go ha motho o tla go. A re ke na le ngwana le ene. Kena le ngwana. Keta a go tshola ngwana le motho a ke one nyalo. A ke one. A ke one betso. Ya, how much? Why I'm not enough family. Ya, kana raberere ba iphuthe. Ha gona go iphuta go tsala leso. How much? I to ke to bolaya we. Wena ke to bola mo tsa gore ya no tswa kae ra mmagwe selo bosigo. O mpotsa. Wena ke to bola we. Ke to bola. Le hoko ke tlo go bolaya. O se tso bolaile. Ke molato. Basadi ba kholo ba kokontsiwa ntana. Matwa a really bokete man. Ha tsene 1.4 wa ga boko, ha tsena ga tisi. Che. Disa. Don't laugh. Ska ba teg. O sadi mogolo ha modimo o tla ba go fa madinyana. Ha go tsane yalo. O supa ka tshimba. Me batsadi ba rona ba dile malaka dilo tse le malume a reipa ngwana mo lapeng re a dile malara re batho ba tla reng. We are a sick nation, very sick. Batho ba tla a re tlhatsa dithongwena di mala go mo maluma go
botho bo kae kang botho bo kae bo borara ke ra bontlhabong buile kae botho buile le tshwene botoka ka gore ga e go bona e tla sithaitsie matswalo a rona moruti a jelwe ke dinonyane re pola le ko dikerekeng oh it's worse re polana mewa re polana you are fighting for positions re pola le bone baruti tota re a ba polaya re ba katele bone ba rongwa ba modimo re a ba polaya every Sunday we are kerekeng ha o ntse o tlhapa ka kwa wa re ke a tlhapa o tla nkitse masemangmang gompieno kerekele yo ra semangmang ga se ya gagwe a se ka ithare setlhako go tlala sa gagwe bakreste a re itlhatlhobeng re ipotseng gore a re bo Saule kana re bo Paulo but mostly re bo Paulo re a bolayana ga re na lerato wa le didimala jang ga leyo le fedile tsenolo a re gopola lerato la gago la pele o etsa mesebetsi ya gago ya pele ga go sa nne jalo ke tla go wena I'm coming to you nna ke le Jehova ke tlo tlosa setlhomo sa ka mo tulong ya sone setlhomo sa lerato re tlhasetse ke go seba mo dikerekeng le lefufa le go rata maemo le maaka man Satan o itsomile ka lona that's a resting zone eo Satan a ntse mo go yone mokreste a re ke mokreste mme ke tsentse pura ka gare ke phiri e garolang ipatle matata gore le fetotse kereke insurance ke batla hela gore ba mphutse ga e bereke jalo kereke a se berekela topollo ya moya wa gago bora noge bora sefora bora moaisi tsholeletsa matlo a rona ko dithabeng ko thuso ya lona e tla tswang teng tsholeletsa matlo a lona ko dithabeng ko thuso ya motho a kere ka moso ga re feditse leso leo ga o bona ne go tletse magasiagasi a nke ba sena one ba thusitswe ke nna a ga le rialo you say it thuso yona thuso ya lona e tla tswa go Jehova ya entseng legodimo le lefatshe Jehova ya go nna modibedi ga re go meya ya lona le matswalo a lona Jehova ya ba mothusi mo go lona tsamayang le go phela ka tsa paballo le tshireletso ya letsogo la Jehova amen mabaledi a nolo ya mosa modimo ya bokwang gararo ntate le morale moya o galalela
re mona modimo o tletse mosa re obile ditlhogo Kriste re le motse wa otse modimo wa rona re le lefatshe la botswana ka bophara modimo wa rona fa batlhanka ba gago bo ra noga le bo ra moaisi modimo wa rona le bo tlhentate a matla mo go ke somra modimo ba tsholela moya o galalelang e nne monunusi o batise amen. Rotela 3:15 jaaka re tla bo re lebogela thero o re rute bo rapela o re rute bo rapela moya o itse le masilo rataela le masilo rataela bana ba rona go tswa ka kwana go ya go dikoloing ba ikatumetse ba batla ba tsere Melesanke Lenoga ke lentswe Blake Alfred Moisi Dirantsetse Vuyisile Songo Benjamin Seforo Patsimo Moaisi ba batla ba re tsetse Yuri ke Mmakho Moaisi Ronald Lenoga Lame Ntsuape Tshiamo Rango ya no ne re kopa ka tswetswe botsadi la bona gore setšhaba se se ntsi thata kopo ko gore ga re tsena ka ko mabitleng dikoloi ka tswetswe di seka di a tsena mo teng di sale ko ntle re seka ra tsenya dikoloi mo teng go a go tsena dikoloi tse di tla bo di tshwere bana ba rona hela le batsadi ke tsa re kutlwetsa ke go a go tsena koloi tse be di tshwere bana le koloi tsa botsadi hela ka ko teng jaanong ga re tla boya ka re tswa yana ke kopa gore re be re make sure gore baruti ba rona ba go tsamaya sentle ba go tswane be re kgona ka kwa yaanong dikoloi di tla bo dintse ka maemo a tsone re kopile gore koloi ya El Grande Tšhoe gae e tla bo e re tseela bana ba banyenyane mo lapeng re be re kopa mo masekeng le ditsala ka gore goga dikoloi tota di tletse tse dingwe di thibile tse dingwe koloi tse di gaufi di re tseele bana ba mo lapeng le bagolo ba batle gore ba le teng ka gore ne re rulaganya dikoloi tse dingwe di kganetswe ke tse dingwe mme gongwe go ka re dia ka gore setse re le ko morago ka nako ke tsa go polotlwetse botsadi bwane kopo ya me e tlhomaletsego la itsalo mme yaka botsadi bo tlo bo emelela yaanong sebaka se ga re ka bone ipaakanyetsa go tswa ke tlabe ke emeletsa moruti mogolo gore a tsamaya le ka kwano go na le tiro ya tshwanetse gore a re ile pele
tshware ka dinao ga ke dudukgetša galo ka fa o laetse Morena nkitsise bokhutlo jwa me le selekanyo sa malatsi a me gore ke sefe ke tle ke lemoge ka fa ke felang ka teng bona o lekantse malatsi a me ka ditlhamo tsa seatla sebaka sa botshelo jwa me ga se sa sepe fa pele ga gago motho mongwe le mongwe yo o leng teng ke wa lefela fela ruri motho o tsamaya jaaka moriti ruri ba itlhobaeletsa boithamako o kgobela mahumo mme ga a itse gore a tla jewa ke mang mme jaanong morena ke lebeletseng tsholofelo ya me e mo go wena ke didimetse ga ke tswe molomo gonne go dirile wena tlosa petso ya gago mo go nna ke nyelediwa ke titeo ya seatla sa gago fa o otlhaya motho ka dipetso ka ntlha ya tshiamololo o nyeletsa bontle jwa gagwe motho mongwe le mongwe ke pudulo fela morena utlwa thapelo ya me o reetse go tlhaeletsa ga me sedidimale le dikeledi tsa me gonne ke moeng fa go wena ke mojaki jaaka borre botlhe amen a re tlogeng re yeng kwa tshimong ya modimo go latsa mosi wa rona teng bolola mo leineng la rara le la morwa le la moya o boitshepo amen Sefela 281 a re bogafalo Aritana Kapur Makatela, Nakukumadi, Kitakopa, MG3 class of 2021, Nikoreka, Ore, Tela, Isang, Tahayuri, Varakotari Kusa, Tahayuri, Kiputelo, Mama, Mano, Naganya, Uri, Bala, Kiputras.
Bueno, kan ang link na ako pag wala nang